Jaipongan cak lajengipun tinggal satu terima tamu atas nama dirinya Grup Lendu Cak Muslim Zainal yang datangnya dari Meraan. Cak Muslim Zainal Meraan Padang saking dalamipun krepetin peti sikar duwe gak sampai pacar ngejaboyan monggo mriki Cak Muslim Zainal antal campur ala jedok getan monggo Yai Bongan talangkong lun sabiaden teh Cak Muslim Zainal metoro Jumaan paing bulan Rebe nigayen jem adem ayem Kusnati Bilgis nikah putra dari Cak Poniti sayur. Saya nomor 2 Tretan Ripin sayur Pelalangan nikah adik kandung dari Cak Poniti Jumat paing bulan Rebe tayub 3 hari 3 malam di Tengger Sampan Madura Jaya. Pansapanan le dujenganengan ngerambengan salena pancing abekalan reng kedawung dujana pernah Perabana karena tokang sote maseko kalarena dukyat kanyang san senyang sarai jatna nangka benarin na tinake ulasa posa eka posa pola natika sorore baca Muslim durumpok deje kelarena le duwe penaan soro abes Kang Muslim Zainal mumpung ibadah amon marena duwe tidak ale terapat aju ajan lima kadung ketu manter bejaan terapada lanceng leranaku nyampat paolek suliha ngening saseba daunan kale kakan sape mon seterolek suliha mulai tempe lambe sakit tikan tak kelem ngante ale kali semanadu saling kerang napur podak maetanian taris nana laki korang jasati padanya ke anak benian targa gunung le ngalah nyaruan yang lajengan daunan nangka ate bingung Cak Mistari yang bajangan sangkuin dikale terabulan rokok anipa mana bekon nama jek bauna darana noro tika mana bekon nama jek jauh
Sebanun penampilan sing duwe tebu 80 hektar Cak Muslim Jainal. Dak meketu sayang kuy ketengger beri mata yang kuy. Apa Cak Muslim meni terosaki kelakuan rogi aja pengen nebak beri lah. Salim saja pengen nebak. Salim giting. Jaipongan sak lajengipun bintang tamu datang paling awal dari di luar kawasan, terutama Cak Sukro sing duwe pangkalan ojek Randon Sentul Lumbang Probolinggo, Pak Sulin Fitri Purut beserta nyonya, Bapak Tihana Pelososari beserta nyonya, kalau belum pulang Cak Tikan Papringan, Topa Lisa